3-4 sad. Jesi spreman? Yes. Ok. Dragi slušatelji i slušateljice, svaki drugi put se sjetim i ispričavam se. Ja. Dobrodošli u 15. epizodu priče, Dobrodošli u 15. epizodu podcasta priče iz Skrovišta. Danas ćemo... Bog kule. Bog Kiki. Da, tebe uvijek zaboravim pozdraviti, to je... A dobro, šta to sve. Sidekick. Sve jedno. Pozdravljam te. Tema ovogodišnje, sam htio reći, tema ove epizode je igra koja se zove Blades in the Dark. To je jedna od igara koju bi ja naveo da kad sam je pročitao da mi je promijenila viđenje, da je kao nekakav veliki aha, utjecaj, moment. Da. Aha i oho i utjecaj na mene i na moje shvaćanje igara i stilova igre. Pa ukratko, samo Blades in the Dark je igra u kojoj igrači igraju kriminalce, lopove, prevarante u nekakvom viktorijanskom magičnom gradu koji se zove Doskvol i cilj igre je zapravo raditi nekakve akcije, takozvane skorove i unaprijediti moć, bogatstvo i utjecaj svoje grupe, ne svog krua, svoje te kriminalne, ajmo reći, organizacije. Ne? Pa evo, Kiki, ti si isto pretpostavljam ja ću samo uletiti reći da je John Harper tvorac igre, da je igra stara nekih 7-8 godina, znači u razvoju je, on je 2016. negdje Kickstartu, a prije toga je dosta dugo to playtesto i tako, i fakat je, znači hoću samo reći da je fakat zanimljivo to poslušati ako neko želi imati na YouTube-u 3 sata jedan razgovor kratki o tome kako se radi igrica. History of Blades. Da, stavit ćemo link u bilješku. Može, ako se nekom sviđa, ja predlažem, jer je fakat fora za pogledat kako se ideja razvija. Ne? Da, Blades su igra koja je isto mene, ja sam prije nje igrao prvi puta, moja prva narativna je bila Apocalypse World, ne? I moja. Nakon toga je došli su Bladesi. Bladesi su kao igra nastali na Apocalypse World idejama, znači Vincent i Maggie Baker koji su napravili Apocalypse, na tim nekim idejama If you do it, naracija, movovi, znači manjak pravila, playbookovi, znači nešto što je okvir vašeg igrača. To je sve na čemu je Bladesi su nastali, a sama ideja Bladesa, koji si rekao, je fenomenalno uklopljena. Kad smo mi par puta pričali o Tolkienu, što mene tamo oduševljava, recimo u Silmarillionu je to i u, naravno, Lordu. Znači je to da imaš osjećaj da jako je puno povijesti, a zapravo je malo napisano, ne? Ali sve tako, točno su odabrane riječi, točno je odabrano točno ima težinu ta riječ koju treba imati. Tako, recimo su meni Bladesi, ne? Znači tako mi je dospao po grad. Na grad kako je predstavljen i na frakcije koje je tamo, da. Tako je, ali isto i na mehaniku koju znači te frakcije, znači imamo takozvane tirove, znači imamo neku kako bi se to kod nas prevelo tir. Ne znam. Neku razinu moći ili tako dalje. Ajmo reći razina, imamo neku razinu koja utiče na mehaniku, ne? Znači imamo neke u playbookovima stvari koje su vrlo zanimljive meni prvi put kad sam ih vidio bile, a ja ću sad samo par spomenuti pa možemo razgovarati o njima
Znači, meni je recimo equipment fenomenalno tu zamišljen. Ne? Druga stvar je flashback, koji je flashback mehanika, da. Flashback mehanika koju sam tu prvi put vidio, nema da sam sad skužio da nije njegova ideja to, ok, moram provjeriti. I definitivno, znači, playbooci koji, znači, ja neću sad sve nabrati, playbooke ne, ali vi kad pročitate naziv playbooka, vi imate neki dojam, znači neki arhetip, kako se naziva, oko toga što je taj playbook. Kad ja vama kažem cutter, ne, znači vi vidite nešto što se reže, nešto što je čvrsto. Nešto... Misliš da je to različito od klasa u D&D-u, recimo i to? Da. Mislim, zato što je preširoko mi je. Ovo me nekako dovoljno sužava, dovoljno mi daje neki ljevak da distiliram svoje ideje oko tog playbooka i vizualiziram različite katere. Ne? Jer, kažem, ja sam gledao bio i par tih ovih, kako se zove, kad igraju živo, pa se snime actual play-eva, ne, i zanimljivo je bilo vidjeti različite te playbooke, kako smo mi igrali kad su oni igraju. Ne? Da, to je stvarno, da, super. Zapravo to sad, ti si sad nabrojao neke stvari, ali ja bih rekao da... Previše sam nabrojao, sorry. Ne, ono po čemu je jedna od glavnih stvari Bladesa su te neke mehanike koje su stvarno inovativne, možda nisu prvi put smišljeni flashbacki, ali su izvedeni na taj način da ti stvarno možeš ih koristiti na dobar način. Ne? I čak i u nekim drugim igrama, recimo klokovi su nešto što stalno se spominje kao ideja koja nije isto njegova, jer klokovi postoje u Apocalypse Worldu, ali je on nadogradio na neki način i pojasnio možda čak i malo više kako funkcioniraju, i to je stvarno nešto što se može koristiti u drugim igrama, možeš jednostavno nakalemiti na neku drugu igru, onda flashbacki, naravno, ako ih želiš koristiti, znači flashback klokovi su znači nekako inkrementalne dostizanje nekog cilja koji može biti pozitivan ili negativan, koji se ti kad ga prezentiraš svima jasno, onda on dobije nekakvu narativnu vrijednost i napetost dolaženja do kraja. Na taj način stvaraš tenziju, stvaraš tenziju, tako je. Dramu, ne? Onda flashback je metoda kojom ti možeš kao reći da si se pripremio unutar scene iskoristiš i kažeš da se i jednostavno kažeš, imaš to narativnu mogućnost uz nekakvu manju ili veću cijenu da si se pripremio za neku scenu. Nešto u toj sceni, neki problem. Da si se unaprijed pripremio za neku scenu. Na primjer, dođemo negdje i tam je neki stražar i onda ja kažem, ja sam se flashback tog stražara koji tam stražari sam ja našao prije i potplatio sam ili dogovorio sam s njim da nas pusti. Ne? Da, i sad meni super to kad ti u tom flashbacku isto to možeš odigrati. Znači, ja tebi ko žijem isto mogu reći role mi, znači da vidimo mi kako je on reagirao, znaš, da li je bilo sad, da li kad ti prilaziš tom stražaru će stvarno on odjednom pogledat gore i gleda avion ili naravno, će, znaš, zanimljivo, to je fenomenalno su mi ta neka rješenja. Znaš, to se može se odigrati, može se brzo prepričati. Kako god želimo, da. Onda Devil's Bargain, recimo isto, gdje ti dobiješ bonus na mogućnost uspjeha. Na akciju. Pardon, sad si me podsjetio nešto. To kad sam čitao, baš bio flashbacku, ne, znači, i to je super jedan frajer rekao, ne, znači, kaže, ja nisam nikad do tada, znači, imao taj osjećaj, ja sam uvijek htio prevariti nekad, ne, kaže, igrao bi D&D, znači, i ponesete, znaš, sad hoću dobiti 20, hoću dobiti 16, jer ja moram taj udarac, ne, i dobiješ 3. Znaš, znaš, daj me, nemoj, daj mi da sam ga pogodio, daj mi da je nešto se desilo, znaš,
i želiš to i ne možeš dobiti, znači, ali ovaj flashback ti daje tu mogućnost da varaš, i imaš taj osjećaj kao da si sad ti prevario DM-a, GM-a zapravo, znači, ono, Naravno, to ide uz cijenu nekako, ne? To ide, ali baš to, ali sve to ide uz cijenu, i te konsekvence koje se dešavaju, koje ne moraju ovaj čas biti, ne? I to je fenomenalno isto, znači što Harper govori, dobro, kažem, to su i Vincent Baker u Apocalypse, znači, konsekvence vam sve, znači, mogu biti naknadno. Znači, vi ako imate širu sliku vašeg njihovog krua, znači vi kao GM-ovi tog krua, tog svijeta, tih razina, različitih frakcija, znači vi konsekvencu kažete da će se naknadno desiti, da ih je neko vidio koji ih nije smio. Znači, ne mora biti odmah. Ne? Da. I to je taj fenomen, što je meni fenomenalno unutar, znači Blade, ali donosi tu tenziju. To je ono što je meni, evo ja ću reći sad otvoreno, i možda se neko neće složiti, meni je Blades in the Dark i cijeli taj sustav, znači taj Forged in the Dark grupa igara koja je nastala iz toga, ima ih više, to je onaj osjećaj ja dobijem iz igrajući toga koji sam oduvijek htio sa Dungeons and Dragons, osjećaj napetosti, akcije, konsekvenciji, suspensa i to sve što sam u D&D-u pokušavao dobiti, ja u Bladesima dobijem točno to. Znači, meni su Bladesi... Mogu samo... Da. Sorry, molim, samo ti uletim ovoga, zato što sad dobiješ to i to, nema gubljenja vremena. Meni je taj osjećaj. Evo. Sam sam to htio reći. Ne? Da, ti imaš rol nekakav, baš to što sam reći, gdje bi bilo super dobiti critical success. I ja sam baš sad ću spomenuti kratko, D&D imao sam situaciju koju sam se natjecao u Archeriju i onda sam rekao gađam strelu, drugi je pogodio strelu u centar, ja rekao gađam strelu kao Robin Hood da raspolovim njegovu strelu i dobio sam 20 na kocke. To mi se dogodilo. Ne? Međutim, na svaki jedan put kad se tak nešto dogodi, se dogodi 19 puta da se ne dogodi tako nešto i to bude frustrirajuće. A sa recima ti možeš manipulirati otvoreno sa tim situacijama. Naravno moraš pristati na neke konsekvence, ali konsekvence koje mogu biti zanimljive, koje nisu frustrirajuće, koje ti otvaraju mogućnost novih nekakvih zanimljivih problema za rješavati. Ne? I to je taj neki aha moment koji su mi Blades isto razmišljanje o konsekvencama. Ne? Koji su mi otvorili kao nečem što je sredstvo igranja koje je vrlo zanimljivo i rješava problem u kojem je zapravo taj nekakav problem u kojem igara u kojima ako si nešto uspio je super, ali ako stalno uspijevaš je dosadno, a ako ne uspijevaš dovoljno vremena da bi ti bilo zanimljivo uspjet, onda ti bude dosadno ne uspijevati, onda bude frustrirajući, jer taj neuspjeh često zna biti nezanimljiv u igrama. U Bladesima ti možeš izmanipulirati, ti imaš mogućnost manipuliranja sa mehanikom odnosno sa fikcijom kroz mehaniku, znači to je mehanizirano, kroz stres, kroz traume, kroz sve te neke elemente, da ti možeš ti manipulirati da imaš zapravo dvostruku mogućnost da imaš konsekvencu na nešto, tako da želiš uspjeti, ali onda kad se dogodi ta konsekvenca, da ti ona otvara zapravo nove mogućnosti. Ne? Da, dajte, znači, nije isti pravac, ne, znači, mi često spominjam, zapravo često smo razgovarali, ne znam da smo spominjali, ne, da ćemo isto o linearnosti, ćemo razgovarati, znači, ove igre nisu linearne, ne, znači, Blades in the Dark nije linearna igra, znači, vi imate, znači, 3 segmenta, znači, session je, znači, neki free time, score, downtime, ne, znači, score je ono što svi najviše vole, naravno, znači gdje se dešava akcija, skoro se dogovarate, ne, znači orobit ćemo nekog, ok, i idemo u akciju, ne. Sada, to da ćemo mi nekog orobiti, to ne znači da će se to desiti, znači to se može desiti na
501 različiti način. To se može ne desiti znači nije linearno, znači vi ne znate nakon ovoga, nakon toga što krenete na koji način će se to riješiti. I da li će se riješiti. Ne? I to je ono što je meni zanimljivo bilo prvi put kad sam osjetio. I sad bi samo spomenuo, znači to je ovoga, to se zove, ima jedan kako se zove, video od Harpera koji bi ja da stavimo kad ćemo stavljati, da, on se zove Game Rhythm and Calling for Rolls, znači to je ritam igre i kada bacati, ne, i to je ono zapravo što je po meni jedna od baza, ne, znači Blades in the Darka, zašto je to toliko dobra igra. Jer znači, isto kao Vincent Becker Apocalypse World, tako i ono ovdje. Znači, ako nema obstikala, ako taj obstikal nije opasan, znači, ako nema konzekvence koja je, što je najbolje zapravo rečenica meni, ako nema konzekvence koja je zanimljiva za priču, nemojte bacati. Ne, don't roll. Znači, nemojte dopuštati playerima i govoriti im da nešto bace. Ne. Znači, ako nema konzekvence koja je zanimljiva za priču, znači, ili je opasno, ili je znači, neki danger obstacle, ili obstacle, ne. I to je ono što je meni zapravo fenomenalno u ovoj igri, ne. Znači, ono, ti i ja ćemo se razgovarati, dok ti i ja zajedno ne shvatimo da je moj lik zapravo u jednom trenutku prešao u jednu danger zone, znači, sad ide muzika, danger, došao u jednu zonu, znači gdje je opasno i mora bacati neke kockice, ali ćeš prije toga ti reći zašto je to opasno, ko GM. Ti ćeš meni reći, gledaj, ok, ali tamo je neka straža, onda ću se napravo pošuljati po ovom, ali to ti onda to je ta vještina. Da. Znači, komponira se sve, jednostavno se sve lijepo slaže do tog rola kad se baca i taj rol samo kaže ok, desilo se to i to. Ne? I sve se zna unaprijed. Ne? Jer mi znamo šta će se desiti negativno, šta će se desiti pozitivno, ne? I kad se baci kockica, ona samo određuje da li je jako negativno, jako pozitivno. Ne? Fenomenalno, nema izmišljanja ničega, sve je dio priče. Ja bih rekao da je to, da, isto, mislim, pričali smo u prošloj epizodi o Spotlightu, ne, i to je zapravo dobar dio priče u kojima dvije stvari koje su, ajmo reći, relativno nemehaničke, koje su Bladesi uveli, koji su isto bili oči otvarajuće. Jedna stvar je taj fiction first pristup, ne. Znači, sad stvarno ima puno za reći o Bladesima, ali Apocalypse World je nastao prije i Blades su nadogradnja, a onomu čemu je Blades uspio dobro nadograditi Apocalypse World i slične sustave je što je zapravo mehanizirao i napravio jasnijima sve te procedure, ne, koje dolaze. Ne. I prva stvar je namjera, ne. Znači, kad ti radiš nekakvu akciju, moraš znati koja ti je namjera, zašto želiš napraviti tu akciju. I ta namjera je zapravo široka, to nije kao u standardnim igrama, može biti, ali ne mora kao u standardnim igrama. Ako ti nekog napadneš pucaš u nekoga, ne? I u normalnoj igri bi bacio da si ga pogodio, ako ga pogodiš baciš damage i tako dalje. U ovoj igri ti možeš reći zašto pucaš, ti možeš nekog pucat da ga uplašiš. Možeš pucati u 10 ljudi da se oni uplaše, da se sakri, pa da ti možeš protrčati pokraj njih, ne? Možda ih ne želiš ubiti, ne? I bazirano na toj namjeri se onda, ovisno o rolu, taj ishod određuje, ne? I sasvim je otvoreno, ishod nije izdefiniran dok se ne izdefinira ta namjera, ne? Pa evo, recimo, primjer, jedan koji mi stalno prepričavamo je kad je jedan igrač otključao vrata, to će se ti sjetiti. Bila je, ja sam vodio jednu situaciju u kojoj je se događalo nešto, drugi likovi su bili u jednom stanu i tamo je bila neka frka, nećemo sad prepričavati šta se ulaziti u detalje, a jedan od likova nije bio tamo, nego je čuo stražao i odlučio otići tamo, ne? I u taj stan. I onda je on ušao u zgradu i došao je do vrata
i skužio da su zaključana, ne, i krenuo je otključavati vrata. I sad namjera je bila, nije namjera otključati da se vrata otvore, ne. Da. Namjera je doći u taj stan, ne, i priključiti se frci, ne, situaciji. Ja samo moram gledati da je igrač rekao da on želi uletiti. Da. Ne? I to isto kada prekidam, ali da. Znači, kad igrate ove igre, znači, ja bih volio da upozorite sve igrače da paze šta govore, ne? Jer ja jako volim kad to vodim, da kažem igračima, pazite šta govorite, jer tako igramo, ne? Znači, ono što kažete je. Ako uletite, ne? Da. Ajde. I on je, kao pokušao otključiti i bacio je loše, znači fail, ne? Totalni fail. I ono što sam ja genijalno kao GM napravio, moram malo samo sebe hvaliti, je da nisam imao ideju šta bi mogao biti dobar fail, jer mi je sad glupo da on ne može, da on sad ne može, nije otključio vrata pa da stoji pred vratima, konkretan, pa dosadno. Ne? Ali nisam znao šta. I onda sam, kao ne znam, imate neku ideju, i onda je Kiki, tu rekao kriva vrata. Krivi stan, i to je bilo fenomenalno. I onda smo išli s tim, i onda je taj lik uletio krivi stan, gdje su bile neke bakice koji su igrale bridge i bilo je super, ne? I to je ono što, ali zapravo to je meni odličan primjer kako to može dobro funkcionirati, kad se detaljno identificira ta namjera, da se iz tih namjera proizlaze te zanimljive konsekvence i tako dalje, i nema onda praznog hoda, nema zastajkivanja. Ne? Nekad je jako dobro da bude konsekvenca to da nisi uspio i da ne možeš više uspjeti na taj način kao što da moraš probati nešto drugo. To isto može biti dobro, ali često nije tako. Ne? I onda kroz definiranje tih elemenata, to što ti zapravo želiš postići, se može jako puno dobiti. To je isto nešto se može iskoristiti u drugim igrama. Ne? Definitivno, ne. Znači, ja sam samo svi uletiti na ove reći koje još, ali meni je super bilo to, da ovaj primjer isto za ljude da čuju. Znači, niste vi ko voditelji ovoga ne da niste, nego nemojte mi biti sve moguće, ne. Znači, iskontrolirati i onda zapet ako ne znate šta bi, ne. Znači, tu smo, ne, frendovi smo si, stol je tu. Ne znate, pitajte stol, ne. Znači, vaš će pitati igrači isto ako ne znaju. Da. Ima nešto se zove, znači, u Blazing Darku nešto se zove Devil's Bargain. Ne. Devil's Bargain je jedna opcija koju vi dobivate dodatnu kockicu, znači koju ćete baciti, koja vam pomaže naravno da uspijete, ali to što se ja i voditelj dogovorimo, kao što je Devil's Bargain, će se desiti, ne? Uh-huh. I u opisu igre je rečeno da je Devil's Bargain obično nešto što je jako gadno. On mora biti jako težak, ne? Znači, to je znači, konsekvenca neka gadna, problem novi dodani, da. Za lika. Ne, znači i to bi ja volio jako naglasiti. Znači, Devil's Bargain treba biti po meni personalno, osoban, ne, znači to je kod lika gledajte nešto kad igrate, znači i to je fenomenalno, jer ne mora, naravno, isto kao iz ove strane, ne mora biti isti trenutak to, ne, znači isto se može nešto desiti naknadno, ne. Da. I meni je fenomenalnih bila scena kad je moj lik isto čuvao stražu, ali vidiš, to sa stražom je zanimljivo, ne? A drugi likovi su pokušavali uhvatiti lika koji je htio postaviti bombu i trebalo nešto eksplodirati, ali ja sam sad išao čuvati stražu i ja ne znam zašto sam ja ne sam imao potrebu bacati, ne, i failo sam isto, ne. I u tom trenutku prilaze dvoje ljudi, ja sam bio maskiran, ne? Ja sam skužio da su to od mog kompanjona iz Krua jedna curka koju on kao bi volio kao ali on je njega baš ne voli, ne? I njen dečko, znači mi prilaze, a njen dečko je inspektor, znači Murijak, ne? Ali ja sam maskiran, ne kužim, ne? Ja ih pokušavam zaustaviti na način da je opasno unutra, ne ulaze, tu su stepenice, nešto je puklo, nemojte bolje.
i naravno moram rolati ili ih moram uvjeriti u to. I naravno da dobijem opet jako malo broje, znači opet dobijem critical fail, na što mi padne maska, ne, i ovo me prepozna, i sad ja moram uvjeriti, tu sam opet bacao, ne, tu sam prošao jedva, ali sam, znači iskomandirao sam ne oba dvoje da ne ulaze, ali kako sam failo, onda sam skužio iza njih da prilazi jedna treća osoba, koja je jedna ženska, koja je glavne, znači kako imamo neke frakcije koji su kruovi protiv koja se vi borite i protiv kojih ste, je voditelj takvog jednog kruva koji nas ne voli baš, ne. I ja nisam više znao šta bi, ja sam tu pozvao na time out, odnosno rekao sam dajte cliffhanger da ja razmislim, najmo drugi igrači, i to mi je super bilo, ne, znači super mi je bilo što sam ja sve to izrolo bio i što se sve to izdešavalo toliko spontano, Stoli umirao od smijeha, ja fakat moj lik je bio kater, znači razbijač, nije fakat mogao ništa napraviti socijalno, normalno. Da. A sve mu se to izdešavalo zbog rolova, ne, i genijalnog GM-a koji je ubacivao likove, nije se vadilo oružje odmah, išlo se ubijati to, nego se išao perfidno se išlo, da, eskalirao se, ali lagano išlo, ne. I to što sam mogao reći, ajmo sad stati, fakat ne vrem, meni je postalo frka, ne, znači, moram reagirati, ne znam kak. I to što se stalo, što su drugi likovi preuzeli scenu, išli svoje odrađivati, ja sam mogao stati, razmisliti, raditi i nastaviti nahranu. I to je zato se meni sviđa u Blejci, jer znači u tradicionalnim igrama, znači jako teško je i taj kat napraviti, ne? Znači reći, aj sad neko drugi pa i ja. Zato što postoje te neke inicijative koje su mehaničke i idu u krug, ne? Znači imamo neke redoslijede, ne. Ja bi se nadodao ono što je meni sad fenomenalno kad si ti ovo pričao, pa se prisjećam cijele te situacije. Ono što mi je fantastično je da sve ti elementi koji si ti naveo, znači ta cura koja on nju voli, ona njega ne, njen dečko je inspektor, drugi crew koji je šef crewa vas ne voli, ne. Svi ti elementi su rezultati nečega što se dogodilo i nekakvih devil's bargaina, rolova i tako dalje, baziranih na ono što su igrači htjeli napraviti, što su igrači sa svojim likovima htjeli napraviti. Znači, ništa nije unaprijed smišljeno. Tako je. Da, ali opet s druge strane nije ništa ni spontano smišljeno, da sad mi radimo tu nekako free form pa smišljamo neku pričicu, nego sve osmišljavanje svih tih problema i cijele te situacije i svih tih elementa koji su doveli do te situacije su rezultat nečega što se kroz igru mehanički dogodilo spontano na način da smo mi svi zajedno i sami sebe iznenadili s time kako se sve to sklopilo. Ne? I to je ono što Blejci rade jako dobro. Da. To. Blejci su u tome fenomenalni. Znači, ali po meni sam setting je odličan, zato što vi kad uzmete tu knjigu, kad idete gledati, znači vi imate kvartove. Kvartovi su vam određeni kolika je prisutnost, znači u policija, odnosno znači te neke snage reda, ajmo ih nazvati, znači se nazivaju blue coatsi, ne, to više zamislite da je, ne znam, ja sam ih zamišljao kao one, kako se zove ovi... Plavi mundiri. Ne, pa to jesu, da. Da, oko ne možete se kako se zove film, nema veze. Znači, imate prisutnost blue coata u nekim točkicama, pa vidite gdje je manje, gdje je veća. To vam govori koliko je taj kvart čuvan. A samim tim vam govori kad vaš crew ide tamo, koliko je mogućnost da sretne blue coata, da ima patrola. Znači, vi imate riješeno sa 2-3 točkice kraj blue coata, zapravo idejno već razrađeno kolika je sigurnost, ne, što je fenomenalno. Ne. Vi imate na tim stranicama kolika je velt, znači koje je bogatstvo svog kvarta, a samo opis tog velta je zapravo koliko su recimo kakva je stopa života, znači razina znači bogatstva ljudi, ne. Što opet daje fenomenalan uvid u to kad crew negdje ide i ne znam,
ide i kaže da će sad ubiti baš ovu lijevu kuću, vi znate koliko otprilike oni možda mogu nešto naći, zaraditi ili nešto. I ne samo to, nego to ti daje informaciju koju možeš iskoristiti, ali ti daje mogućnost da to iskoristiš u nekakvom bacanju kockica, tu brojku. Ne? To, da, tako. A opet to bacanje kockica nije ono jednostavno, ako uspije, onda će se to dogoditi, ako ne uspije, neće se to dogoditi ili će se dogoditi nešto drugo, jednostavno daje ti mogućnost da te sitne informacije, da ti na puno različitih načina iskoristiš tu mehaniku. Ne? Tako, da. Joj, daj, 30 minuta je prošlo, ali ja sam počeo, ja bih samo htio da nakon ovoga jako mi se igraju Bladesi. Mislim da svako bi trebao i bar nekoliko sessiona odigrat Bladesa. 3 sessiona minimalno, da osjeti, ja bih rekao možda čak jednu sezonu od možda 7-8 sessiona bi bilo super, minimalno. Možda nije to svačiji cup of tea. Ja moram reći da sam se ja isto na početku mučio uopće shvaćajući, jer puno jako moraš promijeniti taj mindset oko toga. Svjedočio sam i da se taj mindset ni ne može promijeniti. Međutim, ljudi opet na različite načine i nađu načina da im se svide Bladesi i tako, ne? Ne želim ih uvijek igrati, želim igrati i neke druge načine i tako dalje, ali Bladesi je jedna od stvari, jedna od igara kojima se uvijek želim vratiti, ne? Ja mi uvijek sa tom sistematizacijom i tom, ja mislim da su oni prvi spomenuli taj fiction first game kao koncept, možda nisu prvi, ali su isto na neki način dobro objasnili dobro objasnili, kad se ti naviknu drugčije igrat, onda to dobro objasnili, Harper je to dobro objasnio, mi znači mora sam pročitati 5 puta i odigrati 20 sessiona da shvatim, ali onda nakon toga sam shvatio. To je nešto čemu bi možda trebali imati zasebnu epizodu, o svim elementima Bladesa bi trebalo imati svakom zasebnu epizodu, fakat su fenomenalno je napravljeno, ne? Tako. Ništa, ljudi, ja vas pozdravljam. Kole, ljudi, tebe pozdravljam. Kiki, sad ćemo se još malo prisjećati Bladesa kad zaustavimo ovo snimanje. Hvala ti na ovom, bilo je super i slušamo se u sljedećoj epizodi priče iz skrovišta. Evo da, gasim.